Paliwahan, Andika, dan Sani. Banjar Abian Kapas Kelot 21 Maret tahun 2025. Biswana Wedis dan Ek.
Nggih. Udah tunas tekan duwe. Iki dulu ate nggih. Nggih. Sampun yang kok. Iki penegah nggih. Iki bisa masuk mobil. Sampun. Nggih. Nggih. Mau jalan mungkin, mau jalan ada yang nggih. Nggih. Berita angin, alangin, lepas, dan lepas isi, balik, alangin, balik, lepas, harus balik. Yeah.